tun trum chu RKVY hnuaia sub emission on agriculture mechanization hnuaia a true 11 horsepower power tiller b ka I man tlomber dot tu I tender ho song song tlomber dot tu hi ke mani lungchuan tre chin kan supply ni ta chumi te panhi chu Neptune ta hemi heron bi chena kan nei don ta ama saberin he aman tlomber kan ti hi petrol engine ron nia hi a model ming hi NPW 177FE nia chon kavelam pangthunga mi hi chu diesel engine ron ni thung ta hi NWD 186FA aron ta ama sabira chon apani hian kan muang hianin I self starter ron manga ama hianin manuala po nun the ani ba ka self starter ni ti ha kan ron soi ma saber dua engine chungchang hian soi taila hi Neptune NWP 177FE hi petrol engine nia 9 horsepower ron ta chuan RPM hi sangthum zaruk RPM hi sangthum zaruk 3600 RPM ron ta ni engine ngorngora lut ri photela hi en hemi thung hi chu diesel engine ni kan ti to khamo NWD 186FA hi 9 horsepower thor nia chuan hemi po hi amasa mi ang thopan RPM hi sangthum zaruk thor ron ta ador le chuan a cylinder displacement a han lut taila a cc kan ti mai kha hi zanhi somsari cc hi zanhi somsari ron ta diesel engine thung ero hi chu I zalile paruk lo ero ni ta ritpor ita await ari zong shim chumi hi kezi za sompa nga chon lo ni la aron ni la in diesel engine thung ero hi chu za som ni panga lo ero ni ta kezi som ang velin aron ritlei ta ni activator ron choma shim hi centimeter za som thum pathum veve a working with kanti ta hemi hi za som thum pathum veve ta omjia chu ai zaw zong ani ber ni chumo chu fitly le inchi liang velan ta chuan a thuk zong hi centimeter som atang I centimeter som ni panga fit khat don ang vel kha fit khat don ang vel thuk kha I a chau phut thei ta ni adu le chon engine chungcha han le lokila a gear kal mang shim hi amazon kalnan hian gear lian le gear te ron manga chuan amazon kal ringot lo hian in reverse gear kan ti a back gear hi aron om vele thlap boka a khol pan hi hian in chu aron an na le ti ne a thil ron kentel pakhat ani chumo khat tiang do ho zong kha engine te I ama shim ani phung han soi thei bei chu ni ta a khol ondana hianin lu don taila tlema danglam na ron nei do thata wa hianin I ati dan hi kan ron tilang a khol han ondan hi tinun dan hi kan ron tilang shim anga ama saberin petrol a hi chuanin ama lampa hian kan mu ang hianin chokle petrol line omta chuan petrol line ni heti zonga kan koi hianin heti la hianin chi takin ron jek thona heti zong kan koi hi chuanin petrol offa petrol line kha ati top ta chuan hetia kan da hianin petrol kan on tina mai khan ta chuan achunga hian hei chok aronom le ta chok hi heti zong hianin kan koi phenga engine sira hian engine kill switch omta he khan onanga chuan hetia lai steering a hian a on na ron om le boka chu thil chithum ang vela ni chumo on ngai chuan abak chu hei sabi kan langa tia han on to mai khan ta ni chuan a gear system hi han en le lokila petrol bik hi alaya hian neutral ron oma a gear lian hi anunga han po lu mai khanin a gear lian alu ta chuan amalam panga han po pheison a gear te alu thung ta khati zong kha ani do mai ta chuan petrol po hi ti han off le zung hi atha I kan mangdon lo ni chuan petrol line hi off nge lu sama phei chuanin E20 compliance no phei hi chuanin petrol ho hi ti lai hianin han drain do thlap zelila diesel thung hi chu han TMM tur hi om lo ta apo nun na kha ni mai ta apo nun na lowa starter manga kan on don ani chuan heti lai sira hian petrol line ron om ve bok ta tankin huai hianin diesel fuel line kha umta anhuai zonga han koi thak hianin pump khain on ta mai ta chuan atrotul hi
aris na kan ti mayang chu heti la hitlem ting kan adjust hawanga chuan khatihan all something asa the to min diesel ku hi chu te maron dang lam le do lek na chu aki chabi a hian a ove thei to lo ta hei are sa kha tin hiam kha ni mai ta kha zong kha ani do me a diesel bi ka po hian in agier kha petrol lang thawin anunga handa khan gear lian alu ta chona ma han po han nam phe khan in gear te han alu ta kha zong kha ni do me a I tle he han thil han har salua kha om lo ni khati zong kha a khol chungchang bi ka han review a han sei da thei chun ta he a khol hi mol mang em em a alam hang ai lo ta po hian han hu phurom tur le han lo em em tur hi om lo a I khatia han are san mea kal top kha ni mai don ta kan video khornan chon aman chungchang a hian han lut taila MRP chu kan ron sai che longa chun chu ka hret so lo chun noi khat le ti vel ve ven ta he chu kalau chiang lowa chon sarkar a hian hemire thi singruk sang sari zanga ania subsidy in sing thum sang thum za sari somnga ani la hian tunla hian discount kan pek bela farmer contribution hi sing thum sang ni bak pek angai lo ta chon a diesel engine a po hi sarkar re thi sing riat sang sari ania chon farmer contribution tour singli sang thum zanga ani lai khan tuna hian discount kam pembe ka contribution hi singli sang khat bak pe kanga lo thun ta chon subsidy kher lawa lo lei du in ompon are thrim chu hemi a hian petrol engine a hian in sing khat zanga kan discount theita chon singa sang sarina pek theya chon a diesel engine hi sing khat sang ni lai kan discount thei bok ta sarkar eta tang chu sing sari sanga in alak thei bok ta ni kha jong ha tun video kan ro ti chwa thei chu ni a hrechiang du le zo chiang du in om chuan description lo pon comment section a hian in WhatsApp number le ron ke mani bek theina shrimchi ha kan lo da nga chuan meron lo clear tu te zong min lo du sak le theu turin kan lo ngen hal boka cheu kan lo me